Compartir la eterna redención lograda por la sangre que Jesucristo ha derramado en la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la creencia precisa y la salvación es la verdadera función de un pastor. Sin embargo, las filosofías del mundo se introducen en el cristianismo volviendo borroso el evangelio, por lo cual muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la pureza del evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente del CLF, el pastor Yongok Park, de la Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia en sus países, se ha formado el Congreso de Líderes Cristianos, CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde el nombre del Congreso de Líderes Cristianos CLF se estableció oficialmente. En dicho evento participaron 750 pastores de 47 países, siendo este la piedra angular del CLF que se realiza actualmente en los respectivos países. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor y doctor Oxo Park. Especialmente la conferencia del pastor Oxo Park está conformada por el evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años de haber experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio exacto de la vida espiritual y un ministerio genuino. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, sobrepasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia, donde la cultura confuciana le da más importancia a la cortesía y la filosofía oriental se ha infiltrado en el cristianismo. Sin embargo, en este evento cada líder se ha enfocado solo en la Biblia para establecer que únicamente por la fe en la palabra de Dios se define el ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial del CLF, en el cual se reunieron más de 1,000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en una herramienta indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF en Corea del Sur. En la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, los pastores de todo el mundo han clamado en el CLF realizado en Seúl: "Volvamos a la Biblia". Con este anhelo, en mayo del 2018, el pastor Oxo Park llevó a cabo el CLF junto al representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Wilfrida Sumaili, y otros 500 pastores y representantes de diferentes países, en el cual se realizó el simposio con el tema "Cómo llevar la vida de fe cristiana". Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación, por lo que se estableció la rueda de prensa de líderes cristianos a nivel mundial desde el 2018. Por otro lado, en las islas Fiji del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, y sus líderes decidieron cooperar con la Misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. Previamente, en el año 2016, dichos líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron confirmar la veracidad de la Misión Buenas Nuevas, compartiendo un mismo pensar en el propósito del CLF. En agosto de 2017 se ha celebrado un
convenio y al siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, al cual participaron 600 pastores y líderes. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchos ministros hablan acerca de la necesidad de una reforma y un cambio en el cristianismo. Sin embargo, sin la presencia del evangelio puro, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La vida de fe y el ministerio genuino se logran únicamente a través de la gracia y la fe, no por las obras ni el activismo, sino recibiendo el corazón de Dios, despojándonos de la teoría y la religiosidad. En el CLF se comparte a los líderes el evangelio del arrepentimiento y el perdón del pecado. Esperamos que se difunda en todo el mundo. ¿Cómo están? Es el seminario del Pastor Oxupar junto con el coro Gracias. Estamos ya a la mañana, al tercer día, desde el lunes realizando el seminario bíblico aquí. Hemos oído la palabra del pastor. Qué increíble, sea quien fuere, cuando acepta la palabra de Dios, cambia, porque en la palabra de Dios está el poder. El pastor, cuando había testificado la palabra del pastor Shin Hong-sop, que era alcohólico, únicamente aceptó la palabra de Dios y cambió su vida. Dios también desea trabajar y también tiene su poder en la palabra. Mucha gente todavía tiene cerrado el corazón y no ha podido experimentar la palabra con el juicio y el pensamiento que tenemos desechando. Si ustedes aceptan la palabra de Dios, en esta hora el poder de Dios llegará y todo pecado desaparecerá en el corazón de ustedes. En esta hora vamos a orar ante el Señor y empezar el seminario bíblico. Es de la región de Latinoamérica. Pastor Kim Jin-sung nos va a orar. Vamos a orar. Dios Padre Santo, esta hora de la mañana también le agradecemos, le glorificamos. En octubre pasado, la manifestación preciosa de Dios que tuvimos en Israel, mediante ello el amor de Jesús y el Evangelio y la gracia hemos podido anunciar. Mediante la canción del coro, muchos han estado agradecidos y conmovidos. Oyendo la palabra del pastor en cada momento, muchos judíos se han acercado y han abierto el corazón hacia Dios y han aceptado el Evangelio y se han gozado. Cuando hemos visto aquello, todos hemos estado agradecidos. Después de ello, en Pusan, realizando la campaña, toda la ciudadanía de Pusan, hemos anunciado la palabra del Evangelio a ellos. Ahora, desde el lunes, en cada momento, en este seminario de Jamsil, para la ciudadanía de Seúl, para mucha gente, el corazón y el Evangelio precioso de Dios anunciándose, sea en hebreos como en romanos, de manera muy fácil. El Señor Jesucristo, perdonando todos nuestros pecados, nos permite la eterna redención y aquella gracia y bendición de Dios. En cada momento oyendo, mucha gente tiene la convicción del perdón del pecado, se goza y está agradecido, y de tal manera puede levantarse de este lugar. Cuando pensamos en su gracia, Señor, estamos agradecidos. Durante largo tiempo hemos tenido nuestro propio pensamiento, nuestro corazón verdaderamente ha sido distinto a Dios, como también el concepto ha sido muy distinto, pero la palabra del siervo en que en cada momento se oye,
mediante ello para que podamos dejar nuestro pensamiento. El Espíritu Santo va obrando y vamos vaciando nuestro corazón y lo que Dios ha preparado. Esa gracia de la cruz de Jesús para que podamos aceptarlo. Señor, en cada momento mediante la palabra, usted nos reviste la gracia y le agradecemos. Hoy también muchos están en este lugar, como también mediante el himno bello del coro Gracias, todo el corazón cargado de nosotros. Queremos que usted nos permita abrirlo, como también mediante el siervo. La palabra de Dios que se oye, queremos que permita que bajemos todo nuestro pensamiento y de tal manera la determinación, el juicio de Dios, llegando a nuestro corazón, deseamos despojarnos del pecado y de mucha oscuridad, de mucha tristeza, despojándonos. Todos queremos gozarnos y queremos glorificar al Señor. De tal manera, Señor, queremos que nos bendiga. Como también muchos han venido del exterior, cada una de las personas que han venido del exterior, queremos que nos dé la gracia por la palabra. Y el Espíritu Santo, queremos que fuertemente trabaje en la campaña de la mañana. Y para ello queremos que nos guíe. Dios Padre, le agradecemos, le glorificamos. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. También hay muchos pastores que han venido del exterior. Hoy ha venido de Eswatini de África el pastor. El pastor, él ha venido como un mensajero especial del rey de Eswatini. Es del comité principal de la Unión de Denominaciones Protestantes de Eswatini, Tamsanga Tami Yohane. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo están? We thank God who has given us this opportunity to come and be a part of the program that God is doing here in South Korea. Dios trabaja en Corea del Sur y ha hallado la gracia para ser partícipe en esa obra. Estamos tan emocionados por poder estar juntos en este programa. Además, viniendo aquí con el siervo de Dios, estamos aprendiendo mucho. Él es verdaderamente el ungido de Dios. Yo bien sé que Dios erigió a él. En nuestro país, en nuestra cultura, lo que yo estoy haciendo, yo vine con una misión muy importante. Vine yo es la carta que el rey envió a la misión y esto que voy a hacer es muy importante porque voy a leer la carta. Estimado Pastor Oxupar, realmente estoy feliz de saludar a todos los hermanos de la misión Buenos Aires, al pastor en nombre del Señor. Espero que, pastor, usted tenga salud, usted que está recibiendo esta carta. Del reino de Eswatini, junto con el pueblo, damos las felicitaciones del aniversario 60 de las misiones de la misión Buenas Nuevas. Pastor, usted con la sabiduría de Dios ha cambiado a mucha gente. Especialmente, usted se ha enfocado al desarrollo positivo de la juventud y muchos han cambiado mediante ello.
El programa internacional de la IYF realmente para desarrollar nuestra población es muy importante. and activities to create a conducive environment for young people so that they can be part and parcel of development initiatives. De todos los pueblos, realmente los jóvenes son un enfoque principal para el desarrollo y hemos implantado muchas actividades. Esta visión que usted tiene es la fuerza que obtuvo de Dios. You deliver the word of God in our people here in the kingdom. Nosotros, usted anunciando la palabra a nuestra población y al palacio, hemos estado felices. The mission in Eswatini is progressing very well. Nosotros, esa construcción de la misión realmente está marchando de manera maravillosa y le agradecemos. En la vida de nuestra juventud está creando un gran impacto y por ese programa realmente obtendremos beneficios. Some activities that are contributing positively into their lives. Varios programas ya están llevándose a cabo y tiene una buena influencia. Is a God-fearing nation. Eswatini es un país que teme a Dios. We are leading the country with the wisdom of God. Tenemos el temor de Dios, por lo cual estamos guiando a este país con la sabiduría de Dios. Is also with our nation. Pastor, Dios que ha venido con usted está junto en este reino. Continue to deliver God's love and hope to the hearts of people all over the world. En adelante, en el mundo entero, en el corazón de la gente, queremos que anuncie el amor y la esperanza de Dios. Once again, I wish to congratulate your journey, which has been accompanied by God for 60 years. Una vez más, le damos las felicitaciones por el camino que ha caminado durante 60 años con Dios. Le damos las felicitaciones con el pueblo de Eswatini. Eswatini pray for you, for your good health and your well. El reino de Eswatini y nuestro pueblo estaremos orando por la salud de usted, pastor. Muchas gracias. 네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Vamos a darle un gran aplauso de nuevo. 네, 아프리카에 있는 En África, 이스라엘이라는 나라는 el país Eswatini es bello y tiene paz. 굉장히 El rey 잘 다스리고 verdaderamente gobierna muy bien al reino, ama al pueblo. Verdaderamente Dios, junto con la misión, 굉장히 가까운 인연을 ha permitido que nos acerquemos al reino de Eswatini. Ahora, de manera activa, estamos anunciando el Evangelio y el rey se goza en gran manera. 이 시간에는 저희가 En esta hora nosotros, antes de oír la palabra de Dios, 찬양을 함께 하겠습니다. vamos a compartir el himno del coro Gracias. Es el dueto de soprano Suyeon Lee, Hemi Choi. Nos deleitará la palabra dulce y sutil. Vamos a darle un gran aplauso.
네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Vamos a darle un gran aplauso. A continuación es el trompeta solo, es el trompetista Han Song-gyo Funicula. 여러분 큰 박수로 이- 맞아주시기 바랍니다. Habiendo hecho aquello tan grandioso, vamos a darle
다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 이어지는 순서는 그라샷 합창단의 찬양입니다. 네, 그라샷 합창단은 세계 최고 권위의 독일 마르크 Es 토 오버도르프 국제 el coro que obtuvo el mejor premio en el concurso Markdorf de Alemania. Además, en este invierno, con la cantata navideña, conmoverá a toda la región de Corea. 3 canciones nos deleitará cuán profundo y grandioso es. No estoy solo, Siya Kudumisa. La conductora Eun-suk Park nos va a conducir. Vamos a darle un gran aplauso al coro. Gracias.
살 동안에 친구 되신 주님이 계셔서 외롭지 않네. 때때로 쓸쓸해도 내 주 예수 내 곁에 계시네. 시저 천국 갈 때까지 골짜기 언덕 넘어갈 동안 외롭지 않네. 주님이 계시네. 시련의 폭풍 몰아쳐도 친구가 끊어져도 나는 미소 지켜내. 저 천국 갈 때까지 골짜기 언덕 넘어갈 동안 외롭지 않네. 주님이 계시네. 내 주 예수 내 곁에
여러분 안녕하세요. Soy la soprano Suyeonli del coro Gracias. En esta mañana nosotros cantaremos la canción Gracia de Dios. Y para ello hemos abierto la partitura y hemos leído con el corazón la letra. El que me llamó es Dios. El que me creó es Dios. El que me llamó es Dios. El que me envió también es Dios. El que yo sea yo, todo es la gracia de Dios. La vida que yo he vivido cuando yo me vuelvo a ver, todo, nada ha dejado de ser por Dios. Nuestra familia vive feliz en medio del Evangelio. Es la razón por la cual yo canto al Señor, por la cual me ha dado la promesa de que seré la mejor soprano del mundo. Todo es la gracia de Dios. Por Dios canto y apoyada en esa gracia me ha permitido vivir y agradezco y alabo al Señor. Gracias.
Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había Segunda de Reyes, libro de Horizontes, Ganches, Taganin Pichihleni Manta Pacha, Kaipikas, Tawa leprosos, ellos pasan que campamento niscaman, Siria niscallahtaman, Kaipagarimpi, desayunas, jamás pasan Zuanaitis Piscasancha, pero Hamungis, palabra tuya, Chereco, gracias a Cana Gangonama, Chereco, Coro, gracias a misión Kopi, Kai Coro, Somasta Takis Pacan, Kai Mundo Entero, Ajenata, Kai Coro, gracias, 2009 Watapi, Cheju Nescapi, Premio Tahapes Pacarga, Soma Premio Tachay. Concurso Pusan Escochay Pipis 2014 Pipis Premio Tajapilas Gata 2015 Wata Pipis Chay Alemania Pi Japilas Gata segundo lugar Chay Puestuta Apas Pacay fue causa evidata Ñauris pa bibliata no ganches bis amigos ninchis wakin ño kurajkunas ninchis parlanku imaraykuta hajnata parlaspa kawan chay runa ima songonwanta parlaspa kawan imarayku mana facilchu willana chay songonchispita rikunchayta chayrayku bibliapi ña Sesfapsen nakaman ka bibliata mana as tiang chay imacha piezas kan chay runas chay tukingops uhina mana biblia man hinachu biblia man hina imataq kan noqanchispi o noqanchis kaypi kay trompetista nisqa pay ñawpaqpi pantasqata hap'inqasqa kunannin iskay wata kuskanta necesitani vacianay chayta wich'unaypaq nispa pero chay iskay wata kusqanniyuqta vacia mana hinallat koropi sufrispa kan padecespa ima chay takinanpaq chay koro gracias chaypi chayrayku kay kawsay vida faymanta nisqa serviciota mana ruwaspallachu sino noqanchis ñawirinanchis tiyan kay bibliata chayrayku chay sonqon Diostataqta tiyan chay ajena runas aspisi kanku cuentakuqkuna chayrayku Diostata noqanchis ukupi piensasqan Diostataqta piensasqanchiswan noqanchispata uhina mana kikinchu chayrayku chay piensasqanchis noqanchispata phirikuspa kanan tiyan imarayku noqanchispata sonqonchis chanan tiyan Diostata sonqonman ukchachakuspa chayrayku kay kawsayninchispi imayllapis kan chay Diostata obraspa kan uk dia noqa kasarqani wasipi munaspa karanku telefonomanta chay Liberia Africa nisqa llaqtamanta noqanchis
Nowanchis patatiapuanchis organización IYF nisqa sapa wata kachasqa kanchis kay voluntarios nisqata paykuna rispa huk watata chay voluntariado ruwamuspa llaqtapi chay Liberia de Africa nisqapi chaypi kasqa huk joven Estados Unidos huk joven nisqa chay Liberia llaqtaman voluntariado ruwaq chanta huk tuta puñusasqa chanta ukllata sientasqa chay chakinpi kisqa hina chanta tutamanta hatarisqa qayna puñusarqani nispa chakiyman imata clavaspa hinawan rini chayrayku Escorpion shina nisqanku y mana imaraykutaq kanman huk escorpion nisqa wasikupi las chunka horas kaqtin chanta 15 horas kaqtin tarde ña bañoman kurisqa imaraykuchus vomitay munasqa chanta manaña atisqachu chanta desmayapusqa manaña hatariyatisqachu chanta kurispas nisqanku pay rispa kusispa chayaspa hospitalman doctor nisqa apaychis wañupunña nispa yanapawayku manaña atikunchu yanapawayku ama hinachu kay escorpion payta chayrayku imaraykutaq mana hamuranchis chay rato kunan manaña kanchu ima ruwanapis apaychis chanta parlapayallasqankupuni mana atikusqachu chaymanta risqanku waq hospitalman riqtinku waq hospitalman kikinllantata nisqa waqaspa ama hinachu kaychis yanapawayku churaykuchis imallatapis chayman churaychis nispa chanta churasqanku huk kamaman suerutawan churayasqanku chanta manaña samay atisqachu imatataq ruwananchis tiyan nisqanku kay doctores ruwasqanku chay RPC nisqata ahinamanta watiqmanta chay pulsun qallarisqa funcionayta chay director pastor chay joven Luan Chuy nisqa wañupusanña imanasaqtaq Escorpion pikaygun payta nispa waqaspa waqyasqa pastorta Corea llaqtapi Zinapaq Liberiaman chay avionpipis mana iskay horatachu nitaq huk horatachu rinchis huk horamantawan hina pay wañupunqachis hina nispa chaynamantaqa apachiy atirqanichu medicamentos ni doctortapis mana kanchu mana ni avionpis kanchu chantapas avion rispapas escalas nisqata chaypi ruwan tukuymapis karqa aslaqa hina chay ratupi piensaspa karqani palay atinichu Joan nisqawan Joan pastor Oxapar parlapayashasunki uyarinkichu parlasqayta ari pastor noqa chay joven Africa Liberiaman risqa chay joven chaypi kasqa huk mosquetero chay wawaqlla allin calor kaqtin
kicharisqanku punkuta chanta juntakas chayrayku pay hawaman lluqsisqa chay mosquiteroman charayku escorpion hamaytawan picaytawan ripusqa chanta pay mayacharqachu chay escorpion picayman chayta chanta mana kawsananpaq hina atikuspa hinarqachu chayrayku chunka urasña ahinata pasapusqa manaña atikunmanchu karqa kawsanan chay ratupi sunquypi piensaspa karqani chay Isaías nisqapi pichas suyankichis Jehová niqta sumaq kawsay sumaq kallpa hamunqa kay Bibliapi qalqasqa kasan Moises escribis Pedropis qalqasqa Juanpis qalqasqa ashkha tawa chunka runaswan hinam qalqasqanku mana paykuna niqtachu sino Diostata paykunaman revelasqa chayrayku paykuna qalqasqanku chayrayku kay Bibliapi kay chunka suqtayuq libros tiyan ñawrinanchikpaq ñawpaq tiempopi chay mar kasqa wañusqa chaypitaq chinkapusqa kasqanku pastorcitos chanta chay oveja chinkaspa chaypitaq kasqa cueva manchikuspa hinarqanku ratus chanta ch'anqasqanku sumiwan hina chantari chay roca yaykuspa chay rumi urmaspa chaypi kan richakuspa hinasqa vasija hina copapas t'akikusaqman hina kasqa uyarikuq chaypi kasasqa tapasqa chaypitaq kasasqa chay Biblia chay mana chay kunan hinachu chay papeltechu karqa kasqa oveja qarawan ima chay copias kapusqa chay miles watas pasasqa chay wañusqa hina kasqa pero picha qalqaspa kasqa chay vasija ukhuman hina churasqanku chay vasijata t'akikusqa chaytaq kasqa chay mar wañusqa chaypi chaymanta kay Biblia sikurispa kan chanta Gutenberg nisqa ruwasqa imprentata imaraykutaq ruwasqa chay imprenta nisqata ver imaraykuchus ñawpaqpi Moisés Noé chay siervos niqta Diostata qalqasqa Bibliata chay libruta chanta copiaspa y astawan Bibliasta ruwasqa chanta kay Gutenberg maman kapusqa kay mamantaq yachachisqa libro Biblia hina kananta kay Bibliata kay tiyapuwan chay sumaq Biblia rantikurqani tawa chunka $niyuq chay pachapi kay libro Gutenberg nisqa maman munaspa karqa Bibliata manataq karqachu qullqin rantikunanpaq chay Bibliata chaypi tukuypis qalqaspa karqanku makinkuwan chayrayku Gutenberg nisqa ruwasqa imprentata chay metal hina chaymanta
chay primeritupi pay imprimisqa Bibliata. Chayrayku tiyan impresa Gutenberg nisqa. Ñawpaq watapi Alemaniapi runa wasinpi risqa chay wasin pataman chaypi kasqa Biblia. Chaypi vendekuspa kasqa tawa millones hinawan. Noqaykata tiyapuwan Biblia. Nuqa tiyakuyman ñawpaq wasispi chayqa chay Atico nisqaman chayaspa apamunkichisman Bibliata chayqa nuqa asqusa kanman niykichisman kay Biblia traducikuspa kan inglesman, alemán, japonés, coreano, ahinaman traducikuspa kasqa waq parlaykunaman kay Biblia. Kay Biblia palabra Diostataqta ni hayk'aq llullakunchu. Chanta kunan joven escorpión picayusqa chanta wañuspa kasasqa chanta kay doctor nisqa iskay horatapas kinsa horatawanchis kawsanqa nisqa nuqa apachiqti medicamentostapas mana atikunmanchu, mana nima ruranaypaq ima atikurqachu chay ratupi. Nuqa sunquyuqhupi piensaspa karqani, palabranta Bibliapi yarikuspa karqani kay Isaías tawa chunka chiqllaynin kinsa chunka niyuqpi pischa suyanku Jehová sutinpi kapunqa kallpa musuq kallpas. Nuqa narqani nuqa parlay atinichu Joan nisqawan, ari Joan kutichiy kay telefonumanta pastor parlamusqasunki. Joan uyariwankichu parlasnayta? Ari pastor wañusarqaña. Nuqa narqani qamta pikayusunki escorpión kay Africamanta. Qam kunan wañupusankiña. Kay doctor ninqan mana atinkichu kawsayta iskay horamantawan ahnata nin. Chay ratupi tiyapurqa temperatura chunka qanchis niyuq chay tukuyta yarikuni nuqa. Qam mana doctor ninqan mana kawsanaykita iskay horamantawan qam ruwanayki tiyan nuqa imatacha nisqayta chayta nispa narqani kamacharqani. Chay paqarin nuqa ñawirispa karqani kay palabranta Diostataqta. Isaías tawa chunka chiqllaynin kinsa chunka niyuqpi ima nisqantaq picha suyankichis Jehovápi chay tiyapusunqachis musuq kallpas. Picha suyankichis Jehovápi tiyapusunqachis musuq kallpas. Uyariychis sumaqta qankunapis pillapis wañuqtin wañupuspa kan a ver suyana Jehová nispa ninkichiswan. Mana suyanachu qankunapas mana chay suyana chaychu. Qam suyanki Jehovápi chayqa Diostata Joan ni hayk'aq llullakunchu. Joan qam atipanaypaq chay venenuta chay escorpionmanta kapusunan tiyan musuq kallpa, pero qam churaspa qhawayniykita Diostataman
Gan Dios tata pi suyanki yanapayninta chay suyana. Gan churanki kay Dios tatapi suyanki chay Joan. Mana runas hinachu Dios tata llullakunchu, hayk'aq Dios tata llullakunchu. Ganman gozonqa musuq kallpata Joan. Charayku Joan, a ver, gan suyay Dios tatapi. Joan Choi kunan wañupusarqaña. Joan wañupusarqaña. Pay kay tukupusaqtinña. Pay Zispa Africaman papasun Zerqa chay aeropuertoman despedinanpaq. Chay avionman kay papasun nisqa chay aeropuertopi abrazaygusqa allin sumaq Joan nispa. Chayta yuyarikusqa kay Joan, pero chanta kay papasun chay Liberia de Africapi kasasqa kay joven. Chanta narqani kay Joanta nuqa mana nuqa Bibliallatachu sini nuqa creeni Bibliapi imachus qillqasqa kasqanta. Kay Bibliapi imanataq kasan qillqasqa. Picha suyankichis Jehovapi kallpata musuq kallpata gozonqachis. Kan uyarinayki tiyan nuqa nisqayta. Dios tata ni hayk'aq nuqanchis runasman llullakuwasunchu. Nuqa rikuspa Dios tatata ruwasqaqninta askha ruwasqaqninta rikuspa kani. Huk kuti Phadonh nisqa chay llaqtapi karqa Phadonh chayman ripuspa karqani. Ripuspa karqani nuqa ripuspa chay sayk'usqaña karqani chunka horas tutaña karqa. Sayk'uspa qankuna riqsinchischu chay nisqata chay pay karqa waway. Nuqa kunan warmi nuqayku puñusarqayku kinsantiyku allin sayk'usqa kasarqani. Chanta tuta waqaspa kasarqa kay warmi waway. Chay ratupichus musicapi kasarqa nuqa puñupusarqani. Hatarikuspa chanta wawanta imaraykutaq waqasan nispa chanta hatarispa. Chanta chikanmantawan chay wawa waqaqtin ch'inllapusqa. Horamantawan watamanta waqayqallariyarqataq. Chanta nuqa sayk'uspa kasarqani chay dia. Rabiakusarqani chanta narqani warmita imaraykutaq chay wawata waqachinki nispa. Chanta pay mana nuqa nimatapas panichu. Chanta warmi bañuman rinanpaq hatarirqa chay ratupi chay ladunpi karqa huk cocina rinan karqa. Chay hawaman lluqsispa punkuta kicharispa
warmi desmayapusqa chanta noqayku gas chay carbonmanta chayta noqayku upispa hina kasqayku chanta noqa qaparispa karqani pillapis yanapawaychis kunan nispa chanta vecinosnik hamurqayku chanta mana riqsirqaykuchu chanta chaypis licenciadaspa karqayku chanta chay huk salapis huk estufata chay aceitemanta churas chanta huk colchonetata churakus chay puñuspa karqayku noqayku wawayku manash waqanman karqa chay noqayku q'altuyku wañuykuman karqa chay kawsaspa kay kawsayta noqa mana inteligentechu kani nitaq sobresaliente nisqachu ñawirispa kay Bibliata Diostata riqsispa ñawirispa Bibliata Diostata juntaspa kan ima parlaynintapis chayrayku agradecespa karqani chay niqta noqa tapuktiy pastorta Joan parlay atinmanchu noqa nispa Joan qan uyariwankichu? Ari, pastor qan escorpionpi kaysunki chay Africamanta qan wañupusankiña nin chay doctor nin qan mana kawsay atiwaqñachu iskay horamantawan chanta Joan sumaq uyariway imatacha nisqayki kay paqarinpi chay noqa kay paqarinpi ñawirirqani kay Isaías librupi tawa chunka chiqllinin kimsa chunka ugniyuqpi iminataq qillqasqa kasan picha suyanku Jehová sutinpi musuq kallpa kapunqa chayrayku Joan qan munanki atipayta chay venenota chay escorpionta chayqa qan necesitanki musuq kallpata pero imanisunkitan kay Bibliapi picha suyanku Jehovapi musuq kallpan kapunqa nin Joan Diostata ni hayk'aq llullakunchu qan atipay munanki chay venenunta escorpionpata atipay munanki chay musuq kallpasta kapsunan tiyan charayku qhawariy Diostatata y mañakuy Diostatamanta y Diostatapis suyay y ni hayk'aq Diostata llullakunchu y Diostata chay kallpata qusunqa y qantaq chay veneno escorpiomanta atinki atipayta Joan noqapis manchikuspa kasarqani wañupaymanchis noqa waqaspa hina parlaspa karqani entiendewankichu? Ari, pastor, ya colgamusaq hatarikuy nispa chanta telefonota colgarqani chanta chay iglesia Dallas nisqaman waqaspa karqani qanchu kanki pastor iglesia Dallasmanta ari Joan chaypi wañusanña chay iglesia Dallas nisqaman hermanos mañakunankupaq kan waqay nispa Joan Joy nisqa kunan pay wañuspa kanman chay pay wañukunman karqa mana chay noqa nisqayta uyarispa karqa y paypaq sunqunpita kay Bibliapi kan chay palabra Señor suyani Diostatapi
y chanta puñupusqa. Chanta puñusqa y hinataq puñuyapusqa. Chanta kunan tukuy hospitalpi kasarqa sumaq ch'in nisqa. Chay enfermera cuidaq kasqa chay hospitalpi chanta pay puñusasqa chanta ñawajninqa charaytin sutiyamusasqa. Chay enfermera nisqa chay joven, chay estudiante wañupunñachá nispa. Rinay tiyan chay qhawarimuq chanta qayllaykusqa kamanman. Chanta chay monitor chay presión nin huraykusaqtin tukuy imapis kanan karqa huraykusaspa pero wicharispa kasqa chanta enfermera mancharikuytawan kurispa chay doctorman willasqa chanta doctor kichariway milagro tiyan imataq tiyan hamuy allin ratitu imataq pasan hamuychis chanta wicharispa kasqa chay presión Joan Choypata charayku mana nuqa imatapis t'uqpinichu nispa allantin dia tutamanta Joan Choy sumaqta puñusqani nispa hatarisqa. Kayqa chaqanmanta historia pasasqan. Chayrayku doctor mancharikusqa allinmanta. Chanta chay doctor hamuspa mana nuqa imatapis qillqayatinichu chay informepi. Chanta kay joven nisqa Diostata ruwasqanta qillqay nisqa. Chanta wahamuspa karanki. Pay wahamuspa karanku pay kawsarisqanta. Charayku manchay agradecesqa karqayku chantari chakin mas allinchik kasqa. Ahinata chanta ahina kaq kasqa chay escorpión pikayuqtin kunan Sanituman tukun. Pay kunan Estados Unidospi llank'asan kasarakuspa kan pay papasu iskay wawasmanta 15 wawasmanta sumaq k'acha wawasnin ichari nuqa pastor kaspa sapa dia ñawirini Bibliata kay Bibliapi chay promesan Diostataqta hunt'aspa chay Diostatapis hunt'aspa kan chay promesanta uchikaman nuqapis qayllaykuspa kani. Seminariopipis kaspa pastormanpis chayaspa pero kay runas mana Diostatata experimentanku chayqa parlayllapi kanchay mas allinchik. Charayku Diostatata experimentaspaqa allin sumaq. 1944 nisqa watapi nuqa nasikuspa karqani. Nasikusqaymantawan chay ch'aqwa guerra karqa Japonpi chaymanta liberakusqanmanta nuqa ruwaspa karqani allin. Nuqa saltaspa karqani cieloman chakisniywan chanta nuqayku karqayku liberasqa chay Japonmanta. Chay 1945 watapi chaypi liberasqa karqayku Japonmanta chanta 1950 watapi Corea del Norte hamuspa karqa tropawan wakin kay izquierda ladumanta nisqanku Coreaman atakasqankuta pero nuqa kani testigo kawsaq. Chayman hamuspa karqanku kay soldados Corea del Nortemanta
chanta paykuna noqa kutisarqani Alemaniaman. Chanta tarinakurqani chay Corea del Nortewan. Chanta parlaspa chay politicamanta ama parlanachu chay politicamanta tarinakunchis, pero imapaqtaq parlasunchis chay politicamanta nispa. Ari mikhusqanku chay pagapuway, entonces chay junio killapi niraq tukukusqachu guerrallapiraq karqayku. Chay wata chunka phisqa chunka ugniyuq chaypi wañuspa karqa mamay. Chay kuraq hermanoy cuartelman ripusqamanta chaypi mana karqachu. Kuraqchu sullk'achu sapa dia wañuspa karqanku, charayku pasacallasta churaq kanku chay callaspi. Chanta ñawpaqpi cuartelman rispa wañupuq kanku kuraqmanta. Charayku escuelapi chay primariaman risaspa huk cuartuykupi orfanatopi kasaspa mana mana kapuwarqaykuchu papasunku, mamanku, hermanusninku. Allin sufrimiento karqa chaypi. Allin llakikuy chanta kuraq hermanoy phisqa chunka phisqayuq sullk'ataqa watayuq chay ratupi llarqayta pasachikayku puñuspa. Charayku tuta ch'aqwa kaqtin hatarikuspa noqa chanta kuraqni waqaspa kasarqa imaraykuchus mana karqachu, k'ayantinpaq mana karqachu nijunayupaq. Chanta tukuy uqllay ukuytawan waqarikuspa karayku chanta allin llakiy karqa, allin phuti. Chanta chaypi askha wañusqanku chay guerrapi. Chay guerra mana kananchu. Chay guerra kanantaqa chay misiles, bombas chay manchikuy karqa chay niqta. Nuqapis kaparqa allin llarqayni nuqapis chunka phisqayuq wataspi kaspa suwamuq kani papata, trigutapis nuqapa kayuspa pachayman churayuspa montepi aceitawan amigosniywan chaypi chay cascaritasninta wich'uspa chaypi mikhuykaykuni hayk'a. Chay hinata nuqa kay mundo enteropi tarispa hinanichu. Chanta rispa iglesiaman, nuqa chanta suwaspa karqani, mikhuspa karqani manzanata, kaki nisqatapis. Mana nuqa mayacharqanichu. Nuqa iglesiaman rispa nuqa manchikuyni karqa infiernoman rishaq nispa. Charayku tawa watasta hunt'asarqaniña chunka suqta, chunka qansiniyuqta. Charayku nuqa ñawirispa karqani kay Bibliata. Kay Bibliapi tiyan askha waqtitaqnin ñawirinapaq. Nuqa huk dia chunka horasta ñawirispa karqani kay Bibliata. Suqta diaspi tukuy atinchis Bibliata leyta. Nuqa ñawirispa kay Bibliata huk semanapi tukukusaqman. Chanta nuqa ñawirispa karqani iskay kutita, tawa kutita, phisqa kutita, chunka kutita, iskay chunka kutista, chunka phisqa kutista. Manaña yupay atarqanichu. Pinsani ñawirisqayta aswan pachaqmanta. Charayku sapa palabrapis kawsaspa kasarqa. Chanta nuqa ñawirispa kay Bibliata, ñawirisparaq karqani kay Bibliata. Chanta nuqa
Zaksispa karani kay songonta disutahta. Chanta songoypi noqa suwaspa karqani noqa ahina karqani. Mana rimunarqanichu infiernuman. Ahinapis kasqaymanta, pero noqa ancha bibliakuq kasqani, charayku imallatapis sumaq ruraymurarqani mana rinaypi infiernuman. Charayku noqaqta huchasni pampachakunapi charayku iglesiaman rispa willana tiyan arrepentikuspa, charayku noqa leespa ñawirispa kay Bibliata, kay Levítico librupi tawapi chay ofrenda de expiación nisqapi rikhurimuspa karqa. Chayrayku kay niqta hucha perdonasqaña. Chay Levítico tawapi expiación chay ofrenda o expiación nisqamanta. Chanta chay iminatacha huchallej kanku. Chay noqa rikhuni chay huk runa huchallin chayqa picha mana picha lluqsin picha huchachakun chayqa huk ofrendata apanan tiyan huk cabrituta chay huchan pichapunapaq. Ahinata ñawpaqta chay chay niqtata huchankuta mayllaq kanku. Kay Levítico tawapi iskay chiqnini iskay chunka isq'uniyuqpi nisqan huk apaytawan makinta churanan tiyan chay cabrituman chanta chay cabrituman pasachispa huchata imaraykutaq pero makinchis churanan tiyan chay cabrituman. Kay Bibliapi tiyapun imallapis kan parajitan. Charayku tiyan warmiwan qhariwan warmiwan. Charayku tukuymanpas tiyapun huk acompañananpaq. Charayku sunqunta disutaqta riqsina karqa. Chayrayku chaypi churanapaq makinchista imaraykutaq churaspa kan makita, chanta ñawirisaspa nin riqsispa huchankuta chayqa apanan tiyan huk cabrituta, mana chay cabritu defectuyuqchu kanan tiyan, chay huchan niqta apaspa chay makisninta churaspa chay ofrendaman huchan pasanqa chay cabritutaq wañunan tiyan yawarninta hich'aspa. Charayku imaraykutaq mayacharqanichu chay Bibliapi nin tiyapusqanta chay compañeran nisqa. Chanta noqa mask'asaq chay compañeranta kay versiculota chayqa noqa mask'aspa karqani y tarirqani. Chanta huk killasmanta tarispa karqani. Chay Levítico chunka suqtayuqpi chiqlaynin iskay chunka hukniyuqpi kay Aaron churanqa makisninta chay macho cabríuman chayqa tukuy chay willanqa chay huchasninta ruwasqasninta chay wawasnin Israelmanta chay macho cabríuman pay churanqa makinta huk picha huchachin chayta. Chay cabritu wañunayki tiyan nuqaq cuentaymanta huchay niqta charaykuqanman nuqa huchayta pasachay. Charayku huchankuta pasachiq kanku chay cabrituman achayta niyta munan chay makita churana. Chay Levíticos ñawiriyasunta chay Aaron iskaynin makisninta churanqa chay macho cabríuman y tukuy huchachasqankutataq willaspa kanqa chay llaqta Israel runaspata chay charayku pitaq sufrin chay macho cabrío nisqa. Chanta parlaspa chay puntuta riqsispa kanchis kay huk etapata. Tiyan askha pensamientos. Señor Jesús,
chay mayo jorran nisqapi chaypi bautizasqa kasan Juan el Bautistawan. Chayrayku Juan el Bautista churanchu manachu makinta? Ari churan makinta. Pitaq churan makita piman? Juan el Bautista churan makinta Jesusman. Kay imata kay. Chanta chay Levítico nisqawan encajaspa ñawirispa Juan el Bautista tukuy huchasninta kay runaspata pasachipuspa kan chay umanman chay huchanchista pasachipuspa kan Jesucristoman. Tukuyninta q'alitunta pasachipun Jesusman. Chantari San Juan iskay chiqllaynin iskay chunka Jesq'unñiyupi nin tukuy ñawirishanchis. Q'ayantin día Juan rikuspa kasqa Jesusta kayman hamusan kay correron Diostataqta qhechunapaq huchata tukuymanta. Amén. Señor Jesús Juan el Bautistata pay munarqa bautizasqa kayta, pero Juan nin mana qan bautizanayki tiyan imaraykutaq qan hamuwanki nuqa bautizanaypaq, pero Señor narqa dejanayki tiyan ajena hunt'akunanpaq tukuy justicia ajena kanan tiyan. Jesus huchanchis rayku wañunan karqa huchanchis chayrayku pasachisqa Jesucristoman chay makita churaspa pasachisqa. Chayrayku Jesus nisqa Juan el Bautistata hunt'akunan tiyan. Chayrayku Juan el Bautista churaspa kan makinta Jesucristoman y huchanchista pasachin tukuy huchanchista kay mundo enteromanta Jesusman. Amén. Amén. Ya ñawarisunchis kay Bibliapi San Juan chiqllaynin iskay chunka Jesq'unñiyuqpi ñawarisunchis tukuyninchis. Q'ayantin Juan rikusqa Jesusta payman hamusaqta y nisqa kay Cordero de Dios qhechunan tukuy huchata tukuymanta nispa. Chayrayku qayna chay churaspa chay hucha pasachipus chayrayku q'ayantin día Juan el Bautista imaynta kay hamusan Correron Diostataqta huchanchista qhechunapaq ichari. Chaypi kay huchanchis nuqanchispata chayrayku Señor Jesús chaypi hapispa chay bautismuta Jesusmanta chay Jesus hapispa chay bautizasqanta Juan el Bautista chaypi huchanchista pasachipun. Amén. Chayrayku Jesus Cordero Diostataqta huchanchista qhechu. Amén. Chayrayku chanta chay cruzpi kasaspa Jesus llawarninta t'akaspa wañusqa. Chayrayku pay kay huchanchisrayku pay pagapusqa. Ichari chaynaqta huchanchis q'alitun huchanchismanta perdonasqaña kasqanchis. Chayrayku nuqanchis leespa chay Levíticopi ñawpaqta entregaq kanku uywata chay wañunanpaq chay altarman churaspa wañunanpaq chay huchanaqqa. Chay Hebreos Jesq'unpi chiqlllaynin chunka ugniyuqpi nin Jesucristo sumo sacerdote kasqa aswan hatun y perfecto chay tabernáculo manasqa mana makisninwan ruwasqachu, mana kaynaqtachu, mana tukimapis ruwasqas tiyan kay runaq makisninwan ichari. Cristo sumo sacerdote hina. Chanta
kay hallp'apatapi tukuy hallp'apatapis kay mundumanta ruwasqa kasan makisninwan runaspata, pero tiyan templo nisqa mana chayta ruwanchu kay runa sino kasqan reino de los cielospi. Amén. Chayrayku Señor Jesus chay yawarninwan mana t'akanichu chay templopi, chayrayku imataq kanman aswa hina kay hallp'apata chay chawpi kasan kay tiempumanta ñawpaqmanta kunan hamuqpaq ima chanta kay cielo ma kikinchu kay hallp'apataman nisqa, chayrayku chay cielo wiñay wiñaypaq chay cieloqa aswiñay wiñaypaq tiyaspa kaman asqa watasta mil ahina watasta entendinkichikchu cielo patapi mana tiempochu nitaq espacio nisqachu, chayrayku kay hallp'apata pasaspa kan ñawpaq kunan hamuq ima kay huchata ruwaq hucha picha creaspa chay Justuman tukuspa chanta wataqmanta convirtikuspa kallantaq chay Justupi, chayrayku riqsispa kan chay huchata mayllaspa kan chay huchata chay Cordero nuqanchispataq huchanchista huchayuqchu manachu cielopi tiyan hatun espacio chayrayku t'aqsasqa huchanchista chaypis wiñay wiñaypaq ruwasqa. Amén. Kay Hebreos Hesq'unpi nisan chayrayku Cristo chayrayku chay niyta munan chay templo mana chay yawarnin chay cabrituswanñachu kunan kanqa wiñay wiñaypaq chay huchata pampachana, chayrayku risunchis cieloman chayqa kay acha cuerpunchiswan mana chay atinchikchu imaraykuchus cambian cieloman risun chayqa cuerpuwan risun mana viejuyaq chay kay aycha cuerpunchista hallp'apataman pampasunchis pero cieloman chayanapaqqa chay wañuyta pasananchis tiyan kay qara hina chinkayapun saqepusunchis pero ripunanchispaq chay wiñay wiñaypaq mana wañunchischu nitaq viejuyanqachu ahinata ripuspa kasunchis. Amén. Chayrayku Señor Jesus karqa risqa chay altar del cielo nisqaman pay yawarninta hich'ananpaq chay wiñay wiñaypaq Hebreos librupi chunka nin kaypi palabra chay voluntadninpi santificasqa kasqanchis chay ofrendanrayku chay Jesucristo niqta wiñay wiñaypaq entiendinkichischu kay Hebreos chunka chiqllaynin chunka ugniyuqpi nin kay sacerdote ofrendasqa askha kutista pero ni hayk'a huchasta pampachayatisqachu chay sacerdote entregaspa kasqa kay hallp'apatapi chaynaqtataq mayllaspa karqa chay huchanta chay ratulla chanta wataqmanta uywata apanallataq karqa chayrayku oveja chay wañustawan chay
osni hina wicharej peronaponampa. Chanta Cristo nin Hebreos chunka iska chihlin nin chunka iska neohpi Jesucristo ofrecikusqa wiñay wiñaypaq uskutillata huchanchis niqta chanta chukuyusqa ladunman Diosutaqta. Kay ahnata ruwakuspa kasqa wiñay wiñaypaq. A ver, pichaychis kay negrichista. Ama wisq'aychischu kay negrichista. Uyarichis sumaqta chanta imata hamun mana qankuna piranaychis tiyan kayta intininchikchu. Charayku uskutillata Jesucristo wañuspa kasqa huchanchis niqta. Kay Hebreos chunka chiqllaynin chunka 15 nisan Hebreos chunka chiqllaynin chunka tayo charayku nisan pay ofrendata ruwaspa wiñay wiñaypaq ruwawasqanchis santificados nisqata. Amén. Dios Tata munakuanchis nuqanchista. Señor Jesucristo wañuspa chay cruzpi wiñay wiñaypaq nuqanchista ruwawasqanchis limpusta wiñay wiñaypaq manaña nuqaqta huchaykanchu nuqa justo kani mana huchata ruwasqayraykuchu justo kani sino creyananchis tiyan Dios Tatapi. Amén. Kaypi creyananchis tiyan Diospi. Creenchis kayta chayqa creenchis Dios Tatapi. Imaraykuchus kay Hebreos palan ofrendata ruwaspa pay ruwawasqanchis chiqanta wiñay wiñaypaq. Hebreos manta pacha Jesucristo uskutillata sacrificakuspa kasqa chaymanta charayku ofrendata ruwaspa wiñay wiñaypaq chiqan runasta ruwasqanchis santificados nisqata pitaq wiñay wiñaypaq chiqanta ruwawasqanchis chay yawarnin niqta cruzpi. Amén. Amén. Qankuna huchayuqchu kankichis? Manachu huchayuq kankichis? Ari. Manachu ruwankichis huchata? Entonces qankuna huchasapas kankichis? Ari. Imarayku. Pay nuqanchista pichawanchis mayllawanchis chay huchanchista wiñay wiñaypaq chay altar cielopi pay yawarninta hich'asqa ruwawasqanchis limputa wiñay wiñaypaq charayku Espíritu Santo uk testigo hina nuqanchisqa kay Hebreos chunka chiqllaynin chunka suqtayuqpi nin kay paqtuta ruwasqa chanta yapan ni hayk'aq yarikusaqchu huchasniykichismanta nitaq ima ruwasqaykichismanta yarikusaq sapadiya ninchu mana nin ni hayk'aq yarikusaqchu nin chay huchaykichismanta ruwasqaykichismanta. Charayku Hebreos chunka chiqllaynin chunka pusayuqpi nin kaypi kay Biblia niqta nuqanchis kay Bibliapi chay nisqanta nuqanchis yachaqananchis tiyan. Charayku Jesucristo yawarninta hich'aspa ya pues huchaykita pampachisqaña perdonapusqasunkiña aunque qan ninkipis ay nuqa huchayuq kani perdonaway kay huchaymanta pero Dios Tata imanintaq huchaykita mayllasqantaña Jesucristo kunan dia askhas rispa iglesiaman nisallankupuni Señor tiapuwan huchay perdonaway pero Dios Tata imanintaq tukuymatapis ruwaniña huchanikichisqa pichasqaña nispa nin. Charayku chay oro qullqipis ahnata hina hap'inchis chay perdonta. Chay yawarnin niqta chay Cordero de Dios yawarnin niqta
Noqanchis hap'inchikña chay salvacionta. Amén. Charayku Dios chay runas picha tukuy runas maylasqaña huchanku imaraykuchus chay yawarnin Jesucristosta maylawasqanchikña q'altunta pichawasqanchikña q'altun huchanchismanta ahnata parlaspa kan kay Bibliapi picha creen chaypi chay creespa kan Diostatapi nuqa suwaspa karqani askata pero tiyapuwan nuqaqta seguridad ripunaypaq cieloman mana infiernoman rinaypaqchu kunan tiyan campana hina chay iglesia ñawpaqmanta hina pero wakin mana wicharimunaqchu kanku chaymanta nuqa Diostata nin manani hayk'aq yuyarikuniñachu huchanchismanta qanpaq huchayki niqta wañuspa kan perdonaniña nuqa qampata huchaykita manani yuyarikunchu ni hayk'aq huchaykita perdonanña ni hayk'aq yuyarikunñachu qampata huchaykimanta Diostata q'altunmanta huchanchista perdonapuwasqanchis ni hayk'aq yuyarikunñachu huchanchismanta Diostata Señor pay perdonapuwasqanchikña huchanchismanta ariqan huchallikunki pero ima huchatataq ruranki Jesusta qawarispa wañusqantaña ima huchatataq ruranki mana yuyarikunñachu huchanchismanta chay dia joven wañusaqtin chay pikayuqtin siqan suyanki Diostatapi picha suyan Jehovapi kapunqa musuq kallpa nin chay joven wañuq hinaña kaqtin doctor nin mana atinkiñachu kawsayta iskay horasmantawan pero chay joven imanintaq ari pastor nispa uyariyaytawan nin chaymantataq puñupusqa uyariytawan chayta pay puñusqa chanta tutamanta enfermera chay cuidasarqa chay chay joven wañupunñachus imachus kunan wañusqa ña chay rinay tiyan chanta pay riqtin chay presión nin wicharisqa chanta doctorta wahaspa chanta nisqa imatataq ruranki enfermera manuqa imatapas ruranichu qhayantin doctor informeta ruwaq hina nuqa escribini tiyanus imatapas qillqas chayta mana yachanichu hermano nisqa Diostata ruwasqa y pay ahnata kawsasqa chayrayku tukuy mana chay iskay killamantawan saneapusqa chanta casarakusqa chanta manchay k'acha warmiwan wawasninpis kapullasqataq kimsa wawas manchay k'acha wawas chayrayku nuqa kasarani ancha allin kusisqa chayrayku uyariqkuna ñawirispa kay Bibliata creenaychis tiyan chay palabranta Diostataqta si Bibliapi nin huchaykita perdonaniña chay entonces ahina perdonasqaña amén entonces qan huchallawaqpunichu kanki mana ama niychischu ari porque huchasapa rin infiernoman rinan tiyan infiernoman chay huchasapa rinan tiyan infiernoman pero Jesus pay chayta hap'isqaña chay castigachikusqa ima charayku pay perdonawanchikña charayku creenanchis tiyan charayku nuqa chay 1962 watapi chay chunka suqta watasña pasan nuqa huchaymanta pampachasqa karqani chayta nuqa creespa karqani nuqa ñawirispa kay Bibliata creespa karqani kikinmanta chay Espiritu Santo nuqapi kaspa kunan mundo enteropi parlapayaspa kani askha runasman ñawpaq tiempollapi rispa karqani Brasilman chay Asamblea de Dios nisqaman
Zarpispakarani predicanaypa asqa pastores chaypi tantakusqanku chay 2000 pastores chaypi predicaspa noqa karqani chanta waway kasarakurqa brasilerawan Coreamanta pero papasun ripuspa karqa Brasilman y kasarakurqanku chay misioneroman Brasilmanta nirqani pastor chona chay nueray ladoypi kasarqa y traducispa kasarqa noqa parlaskarani coreanupi pay portuguespi parlasarqa chay hora kusqan nimaqta predicaspa karqani chanta presidente nispa niwarqa noqata pastor kay iglesian mayqa llapis hamuspa predicawayku chanta chaymanta chay Tokyopi chay misión Buenas Nuevas wahaspa karqanku chay sucursal Tokyo nisqapi noqanchis chay Asamblea de Dios kan chaypi qankuna kankichis noqayku rikhuyku iminachis chay sermon pastor Oxuparmanta charayku munayku kapunanta chay convenio qankunawan charayku rispa Brasilman asqa llaqtaspi kunan wahawanku charayku riqani chay rabinowanpis parlaspa karqani mancharikuspa karqa allinta chanta kay rabino hamuspa karqa Coreaman semanata kasarqa noqaykuwan kuska chanta semanamantawan rispa karqani chay Israelman chanta concierto musicalta ruraspa karqayku chay palabrata chay rabino chay allin amigoy pay noqaqta kunan watapaq noqa invitasqa kani chay rabino narqa noqapis rimunani noqapis imatapis tapurqanichu charayku llawarnin Jesucristo llawarnin niqta creespa noqa karani manaña huchay kasqanta imatapas Biblia nisqanta chayta creespa karqani charayku asqa runas wañuyman rinawan karqa pero chanta chay predicaspa wahaspa ima chay joventa chay q'ayantin altata quspa paypis kawsarisqa charayku qankunapis creankichis Jesuspi chayqa Jesus qankunawan kuska kasan imapitaq creankichis Jesus wañusqanta cruzpi ama creyichischu chay Jesus mana maylla atarqachu huchayta mana huchayta pampachay atirqachu sino qankuna creyichisich chay Jesucristo pichasqantaña huchaykichista rit'i hina yuraqta charayku qankuna ahina creespa uqlla kanqa sunquykichis Jesuswan charayku allin hatunmanta bendisisqa kankichis noqa predicaspa kani tukuy llaqtaspi kay mundupi tarinakuspa kani asqa tawa chunka presidentes son ministros son pastores son paykuna niqta noqa tarinakuspa charayku noqayku kay huchaykumanta mayllasqa kay Inglaterrapi kay chay pastores famosos suswan chay convenios ruwaspa hamuspa kanku asqa pastores extranjeros hamuspa kanku kay Coreaman charayku noqayku riqsichispa kasayku sunqunta Diostataqta noqanchis kanchis runas pantayusunman pero mana imaraykutaq chayraykuchu infiernoman rishun mana chayrayku Jesus mayllasqa huchanchista charayku noqanchispata huchanchista pasachisqa chay Juan charayku noqanchis kay cieloman chaynanchikpa wiñaypaq yaykusunchis
Qankuna huchayuq kankichis tapukuychis manachu huchata rurankichis? Qankuna manachu huchasapa kankichis? Mana. Imaraykuchus Jesus perdonapunña q'aliytunta. Diosata aswan kusisqa kasan kayta Señor nuqa huchayuq kani nispa imatataq llakiynin kanman Jesuspata. Q'altutaña pichasqa huchanchista chayta creenanchis tiyan nuqanchis. Chayrayku nuqa kaypi tukuchisqa ch'isiymanta wataymanta tinkullasunta. Chayrayku kay Diosatawan kusqa Jesusmanta tarispa chay gracianta chay tukuy familiaychis cieloman rispa tukuy nuqanchis sumaq kawsayman rinanchispaq. Qankunata nuqa munakuykichis mañakusunchis. Señor amado santo, chaqanmantapuni nuqayku kayku huchasapas ch'ichis, pero Jesucristo nuqaykunaqta t'akaspa yawarninta huchaykuta pampachasqa perdonapawasqaykuña kay Bibliapi nin tukuy huchaykupis mayllishqaña kasqanta. Señor, bendiciwayku nuqaykuta uyarinaykupaq palabraykita ñawirinaykupaq astawan qanman chimpayamunaykupaq allinmanta. Señor, kay bendición tukuy nuqaykupi hatunyachun Jesucristo sutinpi mañakuyku. Amén. Gracias tukuyman.